ey'omuntu gwe tuyita administrator general. Office eyo nerina obuvunaanyizibwa n'obuyinza ku buli kya muntu afiire nga talese kiraamo. Office ya administrator general n'ekivunaanyizibwako. Kasita oba muna Uganda, oli mu Uganda wano ng'ofiire nga tolese kiraamo. Fact ni bw'otaba muna Uganda nga ku itaka lya Uganda ano ofiire nga tolese kiraamo. Office ya administrator general n'evunaanyizibwa ku buli kyoba olese. Mpegano letters of administration n'obuyinza kooti bwewa omuntu oba abantu okuvunaanyizibwa ku bintu ebyo ng'ebutoyire ku administrator general kooti yabukuwa. Singa omuntu afa ekisookerwaku tusooka kufuna kyebeeta death certificate. Death certificate yetuweebwa NIRA, National Identification and Registration Authority. Iwali muidinda wanoka chinduwe tujja. Wa reporting okufa kw'omuntu oyo, wayo baluwa deidwaliro, oluisi baluwa yero si wano okuka kasanti omuntu oyo yali awangalira kunera yafa, bamuziika wale twafuna death certificate. Olwo obikire government mu butongole. Yo government ekitongole ekyo kiwandiisa abazaalibwa n'abafiire. N'ensonga lwaki tutera okobera abantu. Tuti mu mateeka ozalukusaluba kintu kyona kyona wazira ku recognizing bwa government. Mu mateeka omuntu ozalukusaluba muyiwanga munongo oza kyebeeta birth certificate. Oteekwa okuba ni certificate eraga nti wazaalibwa ne Uganda. Era waba n'endaga muntu bw'oba okuze nga baliwandiisa bagikuwa. Bw'oba olivuga emmotoka ku luguudo oteekwa okuba ni driving license. Era yona certificate ekuweebwa okukoba nti ovuga. Oli kibona ndoozi. Ni wasomesa kati n'omufu ozalukusa lwetebwa mugenzi mu government nga toweereibwa death certificate. Family yeteekwa okuweebwa certificate ekoba nti bano baabikira government. So bakwa awardinga certificate ng'omugenzi. Bakuwa certificate ey'okufa. Ekyendawulo kiri kirala nti olw'okuba ofiire bagiwanza abise ngandibikira government. Wafiire tobana mukisa kugisomamu. Wafiire toligibonaku kubanga ekigendererwa kyayo kyaiwe butagibonaku. Mpegano bw'emala okuweebwa death certificate eyo ife aba family tutwaire byona byona tweta meeting ya family. Bano bonna bano ba beneficiaries obuzibu bwetera okufuna grace. Omuntu ajja yafa ng'alina abaana bana nina mwandu atya mulala yenka. Wakobo tutyamye meeting ya family. Ekika kyona kyona kyaida. Baba bakambwe ole yawanika amaloboozi eki oyonga bamuwaawo oyo na mwandu na mwenzi ne yayise muganda waife mwabuze ekigendererwa ky'olukiiko luno. Ene ensonga egema ku ba beneficiaries ba estate eyo. Ba beneficiaries n'omuwendo gw'abantu abalina olukusa olugabana ku by'omugenzi. Era nababa neiroboozi omugenzi oyo bw'aba alese na mwandu nga mukyalage mu mateeka n'asookerwako okulingirirwa nga alina olukusa olusaba letters of administration. Bw'abanga azira na mwandu oba nga aliwo ni maama aye nga maama tagwa mu description ya na mwandu kuba tibabaire bafumbo mu bufumbo bule bwe twasookerako okuyinonola. Abaana bano omuntu alina omugabo ogusinga buba mu estate eyo n'alina olukusa olusaba letters of administration. Bwe tumalirizaawo twabikira administrator general. Administrator general igulawo fayiro. Bw'amala okuyigulawo fayiro yawandiikira kaawo wa district for example ey'Idinda. Kaawo yawandiikira town kirako ba sub county chief mu Igombolola family eyo mweri. Sub county chief yaida yatyamya meeting kabiri eya government okukonfaminga bire bye mwayikiriziganyaaku gundi yafa enaku d'omwezi diti. Kimani kwanti yaleka bamulekwa bano wamanga yaleka nina mwandu yaleka ni gundi. Kimani kwanti yaleka ebyobugayiga bino wamanga alina account yali mukozi wa government yalina account mu bank okuyida omusaala gwe era tulisuubira kwa kasiimoke yalina itaka nga lyaganibwa wale yalina isamba ly'ebikaade lyali wale yaba n'emotoka ni tractor bichi byona baabita mu buwandiike
ife ng'aba family tusazeewo nti gundi naida okuba administrator tumukuba kuna akalulu ife ba beneficiaries twakoba tutyanze mpagira gundi oyo bwe tubati tulikiikiriziganya tusobola okutakwaswika mu mulala twakoba tutikale kababe ku basatu obaba wala obaba lenzi kale kababe ku babiri obaba basatu bona babaaku kubanga omulala asobola otulyamu olukwe aye bana babiri oluiso okoba otya ndowooza omulala ona ayidda kukola ki ayidda kuba niife tuyidda kumwebuuzaako okay tetulirwa naye tulinga